پلتفورما سوری کو پروژه کدا کو خلکن سیویلن سوریه ببن آلین سیم دانستاندنین چهار سرکرنا کریزا سوریه دا اف پروژه جالیه رخصنین جواکا سیویل دا جداویا سال 2014 و هاتبو پیشکش کرن. اف نزدیکی 6 ماهانه جی کوکتیا واره پراکتیکی دا لهرما کردستان جیر رخصنین سیویل هر دو نونرن خوا هلب جاردن. به سرپرشتیا ناوندا جواکا سیویل و دموکراسی لسوریه و آماده بونا نونرین 25 سازی و رخصتنن جواکا سیویل و مرووی و نزدیکی 12 کسن سر بخوا لسر آست هرما کردستان لباجار هولیر دو کس هاتنا هلبجارتن داکو ببنه بشک جه پلاتفورما سیویلیا سوری. پلتفورما سیویل سوری پروژه که جبوک و دنگ پنابران دنگ کسی سیویل ایک دوله رخصتنین سیاسینا بگینا ماسه کوتیا دیالوگ جبوک چراسریا کریزا سوری بکن نهال و دلیل کردستان پلتفورما کردستان امکانو بیشن محلی نهاد و واریدانا میرو ام رگهاندن و هیرو اشکاره بکن. ولسر آست هر 14 پارێزگەهێن سووریە دوو کەسن سیڤیل کو نەگرێدای ئۆپۆزیسیۆنێ و نەژی حکوومەتا سووریە نەبێنە هەلبژارتن. هەروەها لە هەر یەک ژە ئوردن لەبنان و تورکیا و هەرێما کوردستانێژی وێ دوو کەس وەکە نونەرێ پەنابەران بەشداری کۆنفرانسên تایبەت بە کریزا سووریە ببن. أوفر فرق حقيقي بنابرن إقليم كردستان را جبو دنجي بنابرن فرا بجينن حمو كسن دربا أفرصاكش بنابر رانا وج منظمات مدنية حمو رانا جب طرف ثالث من جزء من جحل السياسي في سوريا. نونرین کو وینا هلبجارتن و نرین وان کسین کو نونراتی وان دکن بگهین نجبا ناف دولتی و آلین پیوندیدار و دبا کل سر آست هر 14 پارێزگەهێن سوریه ولاتن دردوره بتنی هر دو کسین کو جهرما کردستان درکون کرد بن. هلبجارتن نوها ما از دسته هر یک دسته خوراک و از هرم چنگی او کسی تبواره روی کسی پسپوره یعنی یک وقت سمیر خیادین برو پسوره و نهال دوبای بین یعنی چهار تو بکار دانستاندن یکی اصابت که او خبر پسوره یدی وها هدوی او کسی هره کو تجیبه مجیوی تجیبه دلیوی تجیبه کو بکار راستقینن و نرکیا وان کسابه پروژه پلتفورما سوری کو 36 کسان پێکتێ و تێدا کۆمیتەیەکە نیشتیمانیە سووری ئاوا بکە ژە ئالیە سندوقا مافên مرۆڤایە سەر بە کۆنگرێسا ئەمریکی بە تێپشگریکردن. دهێلبژارتنن پلتفۆرما سووری لە هەرێما کوردستانê زەکەریا الحەسەری وەکە کەسێکی سەربخوا و جەلیلا عۆژێ وەکە سەرۆکەیەکیتیە ژنên ڕۆژئاغای کوردستانê دێن و نەراتیە پەنابەرên هەرێما کوردستانê بکەن. آلین ناف دولتی پشتی 5 سالان جی نکاری بون کریزه سوری نافبر هر دو آلین سرکه حکومت سوری و اپوزیسیون چاره سر بکن. جبر وی که وی جاری حول دادن ضررمند سرکش وی کریزه بخنا نافدا داکوره چاره سر کرن کو اوجی خلک سیویل سوریانه. رنگین شرو رودا و حوله. تماشاوان هجان هال استودیو جی هر لسر همان مجاره لما محمد برپرس ناوندا جواکا سیویل و دموکراسی سوری لباشور کردستان میوان میا ممستلما گلک بخیر هاتی لسر هل بجاردن و هر دو نونرن جهرما کردستان و چه میکانیزم کار و چه بدنا و هرما کردستان دبشتی و هل بجاردنان باشورا وکا اب حرد نونره کو هاتی هل بجارتن رولا وان پیش روجه داته و اوانا هفدیتین هم بچه بکن بپنابر را بخلک سوری الوی داره دا و خواسته که وانا وقت مسوده و بنویسینن داویه دا و حرم هیوی تقریبا ام بیجم پشتی مه که حیاسه مهدین مه و هفدیتینا که جوینا که لسر سرانسری سوری و چه به لترکیه و او تشتی نرین خلکه بگی نوانا او ناجی پشتی گفتگو بگنا پلکه و بگنا خودی جی یعنی خودی بریار باش اف کسین کو هاتنه هل بجاردن جناب هرما کردستان بکر بم سفر بکن جبو بجی کرنا وان کارا براستی او يعني اگر جواز وان هبه و باسبور وان هبه قربن هرن و هر وها اقامه وانجي هبه يعني اللي داري وكان بن هما اجا كو بغرنا مثلا بين جنيف ولا دوله الدين او جهات كو بش داي في بروجي او يا
ويجوان را فيتشتي آماده بكي وحاضر بكي. باشا راستا كوري خستنك نهاتي قبول كرن دفي كونغريدا بهنجتاكو او رخصتنك حزبيه براستي او بروجي هنكي او موضوعها هنك بسكريكتي شمون دفين ناحيه دا يعني دفي وارده او بسكريكا انه او بخا بروجي رخصتنين سر بخاري او كسي رخصتني هانا كو جريداي ببارتيان او نجي خويا اما كسي هانا حزبي ودناف رخصتني هانا سر بخابن او تمش يعني تفرسكريك نينا او جيوانا او كوتا قوتي او كسي يكهب يمكن او قوت ما بس ما قوتي جوارا ما خويا كري انه اف جي سر بخويا فوانا اف بريارا بريز وحرمت بريار باش اف دستيا كو هل هاتيا هل بجارتن بهافرا الدفرندنجي هاتنا هل بجارتن هنكس وچه پشنیار و رولا کواها بدنوا اوه جبو کریزا سوریا بتایبتی بچهارا سر کرن راسي او يعني سراكين او ارمانجا سراكين جبه بروجي را او کو کاربن دنگ خلق سوري بگهنا وک ما گوتي او ماسين ديالوگ تاع شبن جبو چاراسريا كريزا سوري جبركو بنابر سوري لحر چار دولة امبيجن هرم او دولتي لدور سوريا هنا فاونا او بروجا الويدرجي الاردن ولبنان وتركيا والفيدري بشتي اونا هالبجارتن اونا طبعا هين هالبجارتن بردوامه هين هنا كان بسريناتيا بشتي او هالبجارتن وما قلت اونا بجفن حر چار دولت حريك دكسن دبي حيش كاس وشاردا باريزغا هنا او ناجي الهندري سوريا چاردا او جي 28 كاس دبي 36 كاس اونا وين نرتيا خو بگرن دو ناف خدا وک نظام داخلی وک کار خو وک هر جاری بهدر رونن و السرفي باخفن و گفتگو واچک باش اف پیشنیاز نوی کوی بنن ویساندن وش کیرا بین پیشکش کرنگلوج امین داره گشتیه یانجی ج دمستور اریا راستي او كسيكو لسر يعني ام نبشا كنج او بشي اساسي د كريزا سوري دا ريجيمو اوبوزيسيونه اما وك ريخستني سيفيل رولا خو كاربه اريكار بيد بيواري دا و او بلا او چماسه چبن چ ديالوج چبن جبو كريز چاراسري كريزا سوري و بيشكيشي وان به كي به نتو نزان كي به بس هما داويه يعني دنارينا مدا ك او بروجه بلاتفورم داوي اگر بينچاراسريا ك لشكري به ولا سياسي به دبي ماسه ديالوج چبن جبروي هاوي دبي خوستك ملت او يكو برجاران خوستك مال لسر ماسان نينا يعني ام بيجن مناقشه كرن گفتگو جسر نابه فاف هدف او ارمانج اساسي جي بروجي خوستك خلكي بگه با ديالوگا باشا ام بين جبو درباره برسا كردي تپشتيارن و هنا و هبن جهك هبه بگره بنوا في كاريوادا يكون بكن او بلاتفورم بخا بروجاكا سوريا لسر سرانسرا سوري جبركوس كرد بشكل سوريا واتشيكي نورماله جبربي هاوي او نري هانا هاتنا هالبجاتن لفيدري والهرمين كردي المناطق الكرديه اللي هندر سوريا ده او جوينو نرهبنا ودا او سيو شاشاندا و بشداربنا كرد و كاربنا رنگك وجبو خدمته كرد بكن وجبو نوافكرنا سوريا كديمقراطي جبروي هاوي هاجر اف تشتابكي چارا سر كرن و بخواك وقت سوري ديمقراطي وحركس جيويتي دهبه يعني بطبيعه الحال و كرد جي ها بكرا باشا ونو نرن واتشنت بارزگهان هريك يول جهكي بي وني تشاوا بگهن خالن هاف باش بهاف دوره وني تشاوات كلين خو بهاف دوره ونرينا كهاف باش بيشكش بكن لما قلت بري انها او مهما رشقاندنها يعني افكس انا افكس هاتي البجاتن ويرونن حركسك وبلا خو بلا ددسي اوي كو نرينا تف بگهنا هاف بگهنا حر مهما رشقاندنها باش او دفت هذا يكون هريك جهكي بگهنا هاف او بخا بس غريك بين فيوري ده هنا براستي اف يك بس غريك مزنا بس بروجكت ده بگه سري وجانا پاشدابون و پیشدابون چیدره بس وقت بيجن بقارن حياه كو هبه مري چارا سر بك يعني فجر جهك هبون كاريبول بجفن و ابيجن دانگدان لسر و هردو نران بدن دجارن بدا تو جهك تايبت هي ون هالبجيرن او جي حمو بهدورا رونن جهك لتركي نها اي كو ديار بيشاروجه ده لتركي و روشتان چيدره
شمال تركيا يعني تركيا جبركو نافندا مدني وديمقراطي لسوريا CCSDS الوادرية او ام بيجن وقت بيجن لجنه توجيهي او جي او نافندا يعني بلندا تو بلندا اكو نونتيا في بروجيت كي او الوادرية جبروي هوي كرنا وبيشارو جدا ممكن دولتنا دي بنجاني افي نيزك لتركيا لاما محمد برپرسین آونده جواک سیویل و هر وها یا دموکراسی لسوریه گلک سپاس جبو آمده بونیتا. سپاس شورا.